Njuri ncheke Egembe Central iretongeretwe ni Ramu Kathata ninenkanirite kithaka kiao kia Baibariu kiri mwingi nyuma ya nthuki mbithi kuithukira kithaka giki na kuithia garu yao kiumia kithiru. Mbeu mbithi baba borotaga kuruba njuri ni wagintho ni mono kunyamaria no tumiri bothu kubwa ekuru ndiria bageria gutetera ana bao. Marion Karugi katumenyithie cio. Nyuma ya nthuki mbithi kuma Baibariu na Kiotene kuithia kithaka kia njuri kia Baibariu na muthuro kuitanga mitire thiurukirite rira rii bakilalamika na kuwa njuri ni kubanga ikia kuritana bani ni njuri bakuruba njuri bakinyita antu ginya kurita ana miaka 20 batina aka obarita batu twari turi aciari batu twakamatwa ni njuri ira no twatu twetherana babetu batu matwara tweciono tambo igamorosi kano igaritinjoria Baibariu kana gatego mago tutakwanda njori mwizo yote mwizo istendria mwera mastendria riu njuri iji utongerie ni Ramu Kathata ninenkanirite kithaka kiri community ana wetu basiare eganoe mantu ya kujiri musemanio na yo community na nene baukaria terese Kiotene na ati uteke nto ya njuri ringi mwena yo kwa niaba ya community watu njuri etika ya na community njuri ya community na le lakini tukuatanira na tote kiri kwa kwenda itana kira ala tukune kwa community kio tukune kwa community mbi kwa kabaka na kio watu tayari ko na huyu kwa rumanire bisa sawa ndio mgeni yuko kanda ndio yuko sawa tukupira kutoka ya no ndo mgote mwana ro sinanga litanya konduma kana na waloi ndade dirage ne ona gana eno nduku kwendo siana ni tukwendana ni tukwenda kutatu na maendeleo wanegeria nuisi mwito ndio gari iwandi yena tukomenya etori de bionde kwa safi kenda ndiye tutakwea amu olutegeria kuramu na to public batumela na ogua to kurumu ta kurumu ni ba ta kurumire kurumu demokramu nyanda mezume otebi enne nanga butindira juruni mukoro monjori akinya rutere atuinde bila ngerengi ni miario ya Ramu ilikithitwe ni ACC wa Kiengo na Mikabari na sababu tumepata mahali shida ilikuwa ambao ni Baibariu nyumba ile ya Baibariu na Mr. Ramu confirm ya kwamba hiyo nyumba imekuwa dissolved kabisa. Yeye kwa mdomo wake akisimamia wazee wa njuri amesema nyumba iko dissolved until further notice. Nikiripotera Weru TV Kumembe betawa Marion Karugi wa Naftali.